Iwan naga jalan kejungi ngin besar ya piki pat ba daga besliu ngin besar dagi ki babha daga jing shisha daga jing kermen dai ban shu penting oh ngala keren ha tu jinglang ningkong ha bangitang apo smith ngong pai ba nang ni shakmat pinsi i bau barden on sadap daga kti kan sadon ga jing kuang kti ka basyur kai Tegi pat ba kala keluar ngin penkod mangi. Pait menda. Long meeting hangno. Tang daga thok ke syukur kai lambakala. Dang menen men sisni. Sngap hai ni. CM Bashutung jubor daga sorkar. CM ndai bala jedu pat ba. Ndai bala tung jubor daga sorkar. Ula persang ban kento bat ban ong baki nongelam lani kita ki brio jong ke BPP ki pin kelmar ki sedang ban tau jing kelmar pi kajing keren jong ke parti VPP menen hapo umsning constituency hapo shnong umsning hakapo shiteng sni ki la penpau banakalyang juki kin ujor yang asyak election commission ba ngashukno ba kita ki nong Krisyan VPP ki wan penkulumar kani kalong kabam la ban pediang ya kata kajing ujor jungki ladaki kwa ban ujor umleleng let's say election commission kan pediang Henry kinam la pat ban pensyong nong rim baling ong kumta namar ba on record la yo ban ring video yakini kinong penkulumar mdai tang menen wat hakasi sajan bengilong jingilang hapo renja la sedang debat lalap badai maki but menen ru pai ba kari khasi jantia baro lai ba menu ba sedang manwan penkulmar haka jingilang ba susi ba haka jingilang NPP menen hapo msning kataru ndai tang haka jingilang NPP wat haka jingilang jo ka UDP men sniru la sedang ban pentut tekani mdai syu ba syukran tang dana bai tang dana shimet Henry lai da kibrio bat kinong sosnong keleng sodong kari obai kacungi ka kasi jantia hibat kowe te habede bakani te kin ujor ubenai beningkong hajar arpo kani ka case WPC number sanspa sophuwei / hajar khatkhandai haka ni ka para kaba khandai haka paragraph ke bawah kendai la keren syai halor kini ke high court order la keren syai in para 20 but the procedure in which the district council and its executive committee have to function and how their election shall be conducted has been provided in the rules of 1951 ke rules 1951 kani ke Assam and Meghalaya Autonomous District Constitution of District Council Rules 1951 as amended hakani ka rule arpo kumbala batha ni but the chief executive member shall be elected by the district council kabumut UCM shimlash thung jubor da sarkar Henry la jit deki MDC jong ka house kabumut lai phomut kamut yaki MDC pa la jit do pai ba kamut yo CM ru indirectly la thung do pai ba ndai ba thung jubor da ka sarkar kumbala keno unang elam ka VPP but hakani ka idi rules number ka ba arpho la shai kata bala pen scam shu da kani ka high court ruling jong snam arja arpho ka boong election of chief executive member as well as the appointment of the executive member have to be made strictly in compliance of the required mandated in the Rule 20 of the Rules of 1951, which mandates that the executive member are to be appointed by the governor. Kamut hakabakut hadin balajit da ka house ya UCM, but UCM ula recommend ya kekerteng ki EM, but ya kita baro nsa menjur daulat kejelah. But ya kajing keno bala syutung jubor ya UCM ke HDC minin ha kajing elang homesning kadika bakla but kabay yalam bakla hipai ba but kani dika rules kabla syai
om bang la thung ju border sarkar henry la ya thek kat kum kini ki kendon bela tha limba ke edi rules te tangkat ni ngashkwa ban kentu bakan ni ka jingkran menin unong elam ka VPP ha umsning ha jingelang umsning ka bamut kala atrak ya ka contempt of court nama belai nama hani la syai bayanga kum CM ke KHDC la jiet de ki MDC jong ka dis council la pen scam do governor but ki em ru kum jo but mereka jingken no pat ban ong thung ju border sarkar kani ka de bla elam bakla pen bakla shisha shabab ong no kabam sutanat he te ke kintian man ong thung ju bor kabam sutanat hano ru lada penun kam ya kata namar om shim lale kumbala keno ndai lale kat kum kanika idirus kublesian kani kade ke kabam sutanat ka language lene ki kintian ba penun kam ba nong elam ka VPP balai ngo ong kumta namar ba hak ka high court ruling Hajar Arpo haka high court ruling Hajar Arpo kala don ka ruling na ka high court haka paragraph ka bakhandai jong kani ka ruling ba ya UCM but ya ki executive member ki belong ki EM la appoint da u governor katkum ka ED rules rule number 20 te kani ka jingkren lapla jong u nong elam ka VPP menen hapo jinglang umsning ban kentho ba u CM ke KHDC la shutung ju border sarkar kani kala atrak contempt of court tena kalyang jonga ke ikabang haban le menta ka shulong tang bangan pentip syaka high court ba la don kini ki brio ki bam tip ya ka an kila kren kulmar tebat hadu menta haru ngai iba ngaso kendet ban ikat unong elam ke VPP belalong UMLA badan buram jong ka nongkrem constituency la long light tem menta kum MLA la long sheet tem kum MDC henry ya ka ain 4 tip EA takan ni ka long ka jingmai ka jet brio jungi belaki brio ki babat ya ka ain kim tip kani ka long ka ka ba jak buram ya ka jet tengah ngasuken tu ya ki nong elam ke VPP laki penenkam bikin tien subha penenkam hakor kom kabadai namar baka atrak neneka kontem ya ka high court ruling